kita puparang yung punta na manata ko kung masada. Ngawel, walang mga talagang ito na yung program sa Jumolo Hita. Songon, dalagtan na mga pagi, nakatugulas kiruhata, doho dinamajalang ng anak doon warwenta. Di ba sa tingko doon sa rata de? So na naman sa ate, asa tatalo ko planta doon sa mga? Gati dalam oras, kapag ito Jumolo, Jumolo ka naman ang ulo doon ng dati. Asa mamuta na doon at kahangimuna. Jadi sa wali man dahil tapusin namin. Di na ako mapasatod halos. Maraming mahami. Ima di ulang namin di ba sa tingko para doon po na suhut. Taglububi diyan ang iparuman namin. Banda magmahagod ang nahupa.
langsung berlota di mana nang hujan abang tsunami baru dengan tsunami menjawab pasu-pasu pardoan percaya di bagasan tiong mulai torop setiga yang karya nami asma orang menang pergi tema disuruh kami berkenan muda seluruhnya negroma pertemuan las nirwanami kalumulma tu bona sulungkolo alay raja nami bola pe bola pertemuan bona sulungkolo nagawin ang pasantang nagawin ang sopaami nang sudi mga mutaruni yang muna karaja ni udah-udah nami so kita dapat namin ito ang udah-udah nami jadi itu mah langsung ke sopa langsung ke sini mata pasaan lebih jangan oras
amat tadi batama na manggongi pasu-pasuna. Aku seluruhnya kita karena berhamarani kita menolak tubuh seluruhnya akan peparani haha pertubunani sok-sokan laborani akan donani beri layanani seluruhnya mahamuna masih itu ruangan dan terbersokani dinauni papai menong alai posturhanani tanya masitanya mahita kerajaan ini saya Tuhan karena kapanosot Tuhan seluruhnya dilihuk Tuhan dulu bihai basok kecil umur di pasu-pasu Tuhan maka dari diulang muna jadi satu orang kata melihat na bui tar pokok kami suhi putih melihat yang seluruh melihat. Jadi oleh hati Tuhan dia dauli dia dari gano dinang magzalo paso-paso berdoa sa tubeo ima berenami do borunami disuruh ngadong kami sa luhut na horong ni bula-bula alay perjulo sa ngayon hata na jo tuak kahita sa luhut na horong ni bula-bula molotok kami perjulungan hatawang jumuluhan bersatawi yang ka di hitak keraja ka nomor 557 jadi tangyang nami yang ka mangboru agia matong rumah tangga ni beri nabi untuk karena mahidom rumah tangga na bahagia rumah tangga si bolas ni roha jalan si balas roha mau di tengah-tengah di keluarga di tengah-tengah di masyarakat terlumuhi mah di tengah-tengah di hurian itu hatta jadi hombar dia ka dos ni rohata kamang baru ima di galang raja nabi na tubanguna tiak karin ang salpui di sono nga marnatapak kami duduk alaya kamang baru adong sama parfusor ni leuni nyadang nagabe madok nyado nasala dang kamang baru kami zumulo marsantabi alay magsesolot di rohan amin itulah jala kami bemartangi yang doto asag gabi hamu saluhun namang baru nami kami berhula-hula muna ang kiyak magabi ini lang tangyang nami kamang baru malu tersingot na pasagar ho nakahula-hula dangalan ibal kiri si patupao mana ngalagudal ni si pasahato asa gabi sangap akahula-hula argado hata kamang baru jala hata itu naik ido si dokter nami kamang baru nami yang giyak ma pinita ni ulot tersadariot pakar damang ito asa tunggabi hamu saluhurna asa nagabi olo marsiajar nagabi mangajari asa na olo mangihut nagabi pangihutan jadi tiap kading dasmiro hatta yang kamang boru tarpaso-paso mahita saluhurna gabi mahamu jala horas pengkeng sor batua mahamatong pairing-iring pa ko sa tunabar ni sa tunamar no. Ido tanyang nami kamang boru. Alain holak nama dokido hami kamang boru. Datuk nagabi manung guli dia be. Tuakkan nama gitu. Asa gabe tarpasu-pasu. Lumubi maulo ta sadario. Asa ditumpahi di bata. Naksongoni di beri namion. Asa gabe rokkap sor matua mon. Tuakkan nama gitu. Jadi mari kita kamang boru las dorohan amin ang titikyo upatu pahami do nang hargu itu
Molotu Petro Sofika kami susadia kita hubung kami. Lasmar hamuna saluhuna. Ima si dohon nami kamang boru. Somon ima jo sahat hata tarsulu siang kami hula-hula muna. Jadi di hamu par musik nami. Noain maratapak kami so. Gabi. Ima di pogun alaman yang boru nami namar sangat namar tua. Asa kia tong marmula gabi marmula horas. Gabi. Asa siajur mula topa. Baik mamang pade nami godang mula las padunga tu godang sopa. Alay do honong nami do akamang boru songon hatay na baju asapit mapok ni bahul bahul pasalonga pir matot di dihamun asaluhu nasaluju marang kapas samota sasahak masulu sahak timurtian mo pasahat hadat tong oras pir ku hamun amang boru nami leling matok kami mangulu saurma salagabiya songon lima do sahat ni hatas yang kami gula-gula barkasih gulu sesakut jadi padia tak sudah ada guru molo pes paturan kami nasa sadia mana do punak karaja iya betul di Roma kami katulang mata betukan gabi mengarah mau diamuna par musik nami Gabi. dinalau kami mendapat punak karaja ni hula-hulai tapau ne par cong tak na bisita gabi
sempurna. Botit susadia. Sonak kamu latih udah bawa pasal tahun menutup kamuna. Jakka tulak namin ba. Asin maroan itu hatta. Digoy madita kapas pasuna. Tikion ang pahat mahati mamohol Bere namyon Asabay namang kautang na nariguri magay namon Aku
Mulati gudang dodonon nami Tuhan muna ala rodo hamu mendapaton hami mana mamol yakka beremuna do borumuna manang na yakka pahoppu do hoppu bawa do di pahoppu boru mulati gudang dodonon nami Tuhan muna saluhutna yakka uduran ni amuna karajai ula-ula nami jadi dohono masong hatani na majuai arerang namat halto mananyagatan tuhu di robean oras mahami pergelang muna majalo suang sonima dihamuna uduran ni hula-hula nami na mga layan. Sakarido di pengantin di mana sian Kretek, Lombok, Aceh, Dohok, sian Medan. Sidohan kami itu kedua mempelai Saudi itu modal rumah tangga ikut dengan roha modal rumah tangga soalnya dihapuskan hotma di rumah tangga orang-orang itu soalnya atani ata di lihat ramata bagi terang itu kamu saya tutup main kamu di bagas rohamu kau paumai di kami sol modo pasator songon silat ni rohanami ima di parbunga sempurna pada tidur songon ando itu zaman horon bintang naruliris obun na tumarot marana mahumpi marboru untuk tarok.
Ido, udah suara kaya, turun aja, oke. Tutup ibu kamu enggak? Udah bantu pegari ya? Dan terdokau alam mendokau meniati mana boya. Saya mah kita selancar perjalanan mula. Orang ini beda boy, melihat. Amitullah sirra nami sian orang tua suri padok malati tuamu. Siang gemba di tempat yang kedua nak kapar binatuan. Doh diaka rezeki muna. Doh diaka kenaikan diaka jabatan muna. Berhide-hide di arah munaon, doh diaka pabenan munaon. Kami medok malati situ tuma tuamu. Mau lihat ya? Nang di dalam wak kadalan nadaw mendapatkan pengantin tuson tumpang kaki dorohan nami di arromuna. Jadi dalam mula pendok kamu pentok batu atta nama dulu yang kalak kamu na sehat tamu satu tempat do tujuan na masing-masing. Tusoni majolo penyambutan nami diamu melati ma diamu saluna do sa kerjaan nami on. Pagidon nami di termulak kamu boleh adong radi do persimpangan bodo hamu jumolo dia lak kamu na jumolo mulak baradi ma pawa patu kwentringan da Gabi apa? naporahan mo pe so di ma di kita pasama mo jo. Siraja Sibuar sopak tusorak terlupawi dihita kamar tubuh Siraja Semarang ama muda tak kasdorok kini di haroro nami no yang diso sidapok teluk dohan taringo dia kapak katarion dohok di sipatu pon nami di panortoro di tikina lama mulus sebdo ama muda yang kok kapak katayo maka tapas pasulas di sibo pasaton nami anggo partigianon ala pamuhay ni ulota sidapok suluk dan memang udah tuku pasan tami beto amu na udah tami di so na sisada tai sisada uruang baita mang buti Kami adalah sosok ini mana amu permusin nami. Asal yang kami ni horas panihitan berbulu lemuru. Kami mendokon, bagi dokon yang lihat.
Kiti masih pago lang ngayon pangarahon na. Tukso ni ba baras pernah ba tayo Tuhan mambur namin. Sa Tuhan ka man ang manggoy pasu-pasuna. Matutu. Espiritu kami merdonga doa ta pasu-pasu. Agian matutu sao sa ka Panginoon ni Raja ni hula-hula namin. Asa sa ondo kompone matutu pirma pokki baul pasawan. Pirma tututok din namin. Julu-julu manang yaka pangomoan. Matutu. Doro na iba sa ondo kumina tutua ari rang namar hakto matong na kata Dorobian. Oras mahay perkelong magkalo. So kung ni mga dihamu saluhut na Raja ni hula-hula namin ng mga alayan. Sidong boti namin Raja namin.